Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Ka Seibor lang English Secondary School kabadan hakasnong Shaken Riboy District hakasngi palay jong ka khatsau tarik ubanaya yong arajar arpuar kala penkut no ya kelempung ye kai sports jong ki kena school ha kabala penha perda do MLA jong kat nongpo uba Miral Bonds im ubala long kumukongsan harengkat ka jinge don lang jong uba hedor makdo u principal uba ya pher bak shilla urang ba asnong uba penroy lang shilla bat kiwe la sakiru hakani gasngi baki khna school kile shimbanta shitrhem haki jingele kai sports ba pher nado ka relay ka mass drill ban march pass bat kiwe de ki jingele kai hashma ban pinkot ki bor penyat school kila sam ki khusnam shaki nong job haki jingele kai ba pher English banikai ki kun dikti jingi agar kom ko bede nama kata ngibu e kada tin bang little power English school ti hadin nakaliang jingi kit khot jong ka manjing tinggi dan sepungut ngim skaude ya kata ngikwa banbu e kada ka kom perkhat ka bathumai ba kata kalong bangin hap Seibor hi ya ki jinut disep namar ba kalong ka school private dan mono ban era hak por basdang nama kata ngepen kelan nai kai yong Seibor lang English school te kumba kalong monta kata kade ka kateng jong ka school ka bangidon hak basdang ngidon sepungut ki khot jong ka school inrei hadin kato ka nepor iwe nek member ila inono ti kata kalong ka history lengkot pang jong ka school laki school aman laki dong aman laki shnong bat kum ta ter kan mau hopsem khat khandai spa khandai pro way song class 6 analytic school of St Joseph umden hate tu era ki sport komni lo penlong laki school habili lihat sport adu hanu po asing pol kerwat dari kecat adu da den diwan adu hanu po kerwat dari kecat lambung kau tungi du cur la cilam jo hati basa hapsa lai sengi armit dan pendep ya ke sport smith hangte hapo nongpo apo dipek ikmi apo sing pol kata ketika juk kabalayat yang kita kipor hakabangi hap baniat kecat apo kilometer bagi po yang kang thau bagi yo ki ne kai sport khen wi le fi dang ne ni ki chispa meter ki relay race ki high jump ki javelin throw bat kom ta ter ban kadi ke juk ke jongi menta ni smokeman nagaliang jong ki school ba pher ki nadu ki lower primary ki upper primary ki secondary ki higher secondary bat kom ta ter kila sedang ban mi Kiladon nak ini gidong bat kithan gidungi. Nak kebentraban ai gijing nang jing start ye pi. Ki hep ki berit kena school gitu. Kilong ki badon bok. Adu kata-kata. Kidan sibun kilong yin. Kidan sibun ki kena ki berit ki bongyo ai galat dan lit school. Ange haka senong gidungi haka dong kathan jungi kidon ki bukum kita. Wala kata ki kimi ki kpa ki pelut ya gejing dam gejing em diang nagaram gecha ban pak school pak college ya gikam ki tristom mit batsni ban penio gejing nang jing sta ya pi ya ngilang bolo ni ngilong kumni kumbang ngilong kadai lengba jong ki kimi ki kpa ki bekersan kadai lengba jong no hikai ki bopsut ki gejing nang gejing sta gejing mut ki perkhat ki jabin ki jemi ngalong kumni kumakalong menta kade kajing tristom jong kitu kinong hikai kibala hikai na do A B K ba sa BA kibala hikai na do pornang kena porang liskur hadiwan ko St Joseph ang kapo hilaban punta to imla ban klet ya ginong hikai gijong ira gilong kumno ru ni hapan burom ni hapan sungu badai meki kibala rung ya kijing mut kijing perkhat kijing nang kijing start badhikai ke akor ke boram kijing tibru tiblei kinong hikai kidegi kimi di pa di ba hausnem arajar khatra agapor bangang long kemele nungkong
ngajau ke umat hapo St. Paul Auditorium namar bangahap ngayo ekalat ban ai awat ya iwe inong hikai iblah hikai yang itai di kong Bernadette Simply na dumding iblah hikai yang kapor kaba nga dangsyong kelas 4 5 6 St. Joseph but mars job kung Emily kadon ke program ke bagi penbet na kaliang jong ka education department man ai award ya kinong hikai man haga LP section itai wiyo ek award ide bela hikaya curug caw umat St. Paul guna cile bela hikaya ngadu ayo ek alat man ai award ya bela hikaya abike bela hikaya ABC kan no kapal kaman dene ta kadang haga ne kapor ngidon haga ne gelumpung kabakong san hanu kata-kata keslem jong gejing hikai om tang bansut ye gejing mut gejing perkat gejing nang gejing start hangi di kumkani galumpung ka bagi don mukas ki bani le kai ki sports ki disiplin beper na ka muta jong phi ki khna school ki be i ki jengi ha ki jingai limti jong school ngi sutu ki don shibun ki jinge ki long ying ka ba sedang ba piong ki don shipotli ki long ying ki bala pelut ye sni ka por ki bala chosni choslam na ka ban kerjan ni ke school kamlong ka masuk dan no ji jo tulok no hikai hano ji chnen kamera kelas no ji peniat dan no ji jo dino hikai ke biang kamlong ko besuk ngiso banai buram ye kini ki rangba ki bala shim ye kini senjam ye kini school sei borlang no ko sedang di little flower kita penkerlang perkik sa sei borlang English secondary school kabalalong kumni ko magalong mentah nanangya Green house, blue house, red house, yellow house. The winner is from green house.
Yellow house, green house, and blue house. The winner is yellow house. Second position is green house.